Fare PR do la oida bada nampuda la an kre BJP ki drama si yong mun tawri myam si yong ba si hakodi yam haining de da haidi yam hunna ba se mina taning dra bane hujik se Congress BJP wo e khare pele no yani launa ra ano laibak suk yam wana ra kan si da haiba matam ni na ne ado aikoi hun manate moi gi reality aseng bado haida ba ya da ba aseng bado khak haija bada hun badum ta khre ba kai gi no haidi moi gi asoi ba si yaman gi ba si da aduna hujik National Highway hangdo kani haire yeng ase kanano chattoi se National Highway sida chatse ba hujik kanano ba chattoi se amta example oina BJP gi leader myam si padeng lenga chatlakan da ne ai khoida kaim tawrak tre na har kan da ne praja myam ang chatke ba moi han amtang chatpio sida army security force khara chatpa yaraga adagi maitai na taba atopa community myam sina chatpa yarakan da National Highway chatpa yarega haibdi yaroi yaroi ba akoi maitai se Kuki na so maitai mafam na chatpa yahan ga daba maitai na so kuki gi oigera kari oigera article 19(1) se si exercise to han ga daba kaido bai no ba akoi na chatning ma mafam da akoi kaido bai free movement yadri se isa na isa gi lam da akoi se akoi bandi oi lai se kari gi no ba refugee da na akoi se campus amai manung da pulap confine to le heli se kari gi no ba si bu ya bra ba akoi na haibadi si mayam si to han ga no Atuba matam the peace and normalcy restore to hello miyam si am wanare BJP na lan gi namada chahi ani sida su development gi paisa punamak kadai da chatkhram no khangde masi su kona wari am nungai rakidoine hujik development zero ne BJP na tawi miyam si yango hujik naha miyam ngawhal laga manghal laga thamiba miyam yango unemployment gi problem pochai tang bagi atya pang wangi ba mamal gi samasya miyam adigi naha miyam gi punsi kangaw na raga mangi ba miyam se ngasi yung tawi miyam se si miyam se laibak irang laibani na haibadi any topic ama pukhatlaga khana nai na ba matam da yamna relevant oidaba topic tawna khana re ba hojikti lan si loisallaga santi hanjalak pasina first priority ne sida emphasis pigadabane haina miyam punamak si entire population Manipur se masi support tawre haraga sumaina sarkar sida koina support tawsallaga chatti gai sida development gi nataga laibak sigi oiriba phibam de ekoi karimta udrabne ba sigi matang da karimta wari sanadrabne ba koi se yengo hojik mi jing kayam wanai khangde moi khara nungai ram bai diko mi yam wanare ba hujik se yam wanare ayuki nungdangi chara hende ayuki nungdangi chak chara mambudi akoi tek ta kaida da chari haibagi adugi mawong du da hingba imung paktam na mi myam am yaure ba adu sigum basi amta uba natre lambi thongi uba natre public welfare gi khanba natre hujik tawri myam si yengo si punamak se sin kupsal laga BJP na chahi ani si miyam ji ngauraga wahal laga thambane ba aduna koina haibadi thauna leiba yamna powerful oiba yamna capable oiba yamna visionary leader amana BJP gi leader oibire harakanda Manipur se amuk kahana nungsi chanana tangdu leitana amatta oina akoi laiminana ba ngamnaba makhoi gi BJP gi oiba yamna strong oiba government ama seme harakanda athuba matamda makhoi gi power do exercise tau aduga lansi loisallo miyam wabana kham thengnare haibane akoina haijari se han round gi si oja bam kinda bung lakcherege ko MPCC gi spokesperson oja welcome oja han bagi oina ko ngasi gi topic sida ko gi pukhachari besi kanogi news arena India online news portal news and media website na ko gi ma phong to ki besi Chief Minister Hanigi Chief Minister Nongthomban Birena tha ahum PR thamnaba propose torome haba wafamni chumina jaga lal habadu Chief Minister masamakte gi Hanigi Chief Minister masamakte gi phongdong haning habani wafam se khoi gi MLA location na thamki base aduna PR se karamna adagi di kamaina lakhibano haibasi hangnaraga lay aduga ma he resignation pikra matung dagi di numi humni tu da yamna charang na kibe poram serious op kano mayam laikre una ba khotpa mayam gi poram su laire aduna kanamno thamgra kanda masi masina taseng na maseng ba koi oiram ba tara gadi masi gi nung de cheli ba chen haiba tare masi kamaina ubios koina honorable MLA Sri TS Lokeshwar na phongdokhi ba wafam do koi party na so hangjari haibadi karigidamakta media house amana akoi adusu verified account ne chumnagi individual account amada magi opinion nate kanadagi karamba reliable source tagi phangba pawno
अदो कनागा पाउ फाउनरगा थागतलिबा पोटनो अदुगी एक्स ता कोइना फंगिबा पोटसे अदो हाइबा न्यूज़ एरिना इंडिया हाइबा सिगी अकाउंट सिदा यावरिबसे बीरेन सिंह हैज प्रपोज्ड प्रेसिडेंट्स रूल फॉर 3 months हाय 9 February 2025 की पुंग निपानगा मिनिट कुंठा निपान अद्वाइदा थागलकपने yes अदुना सिदैदा अखोइना खंगजनिंगिदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना रेजिग्नेशन टेंडर तौबा मतमदा कोई ऑनरेबल गवर्नर उनब चंग्रबा हेक मतुंगदा ngak leiraga sigi pause kamain tora phangibano haibasine masi honorable chief minister na praja miyam da koi manipur praja waraga leiriba praja miyam se masida koi popular government ama phajana ningthijana form tawre haraga miyam gi mandate pigraba public ki mandate chapchana phangiba absolute majority dagi hendok pathokna leiriba adugumba BJP government ama leina hanagi honorable chief minister Sri N Biren na resignation tender tawba matam duda kari wari saram bazano honorable governor da haibase masi yam swaisi questionable oiba area ne kari wari sanaram bazano haibase kari gino hek unabal oraga president rule lakpase adagi amu akoina hangningi badi kari no harakanda फरे महाकना रेजिग्नेशन तौबदो तौबिरो अमरोमदा लेबाक प्रजा मियामना आइबु पेंददना नखोइना इंगोंदा सावरबनिना नखोइना इंगोंदा यानिंगदबा अपाम पामदा मयाम लेरबनिना स्टेट की लार्जर इंटरेस्ट दा येंगागा आई रिजाइन तौरगे हाइबदो मदु वेल एंड गुड फैयेबको अदो महाकना रिजाइन तौबदुदा मथंगी लीडर अमा मखोइ नंबर सूना लेरिबा पार्टी अमनेबा अइना कइनो तौरगसु मणिपुर की असुक वारबा जीरबा तानफम सिदा आई रिजाइन तौरे हारगा कोक चेनगिबा याब नतेबा लीडर अमा हाइबसे मागी रेस्पोंसिबिलिटी याम चावे भार याम चावे सिगी क्रिटिकल जंक्चर सिदा आई तो अनि हारगा कोक तोखरगा मखागी consequences अमते येंगमदबा हाइबसे मसी लीडरशिप अमगी क्वालिटी चेंदबा अदुगुंबा ने हाइदना अकोइना उइ अदुमाइन लौवे अदु करिगिनो मा तोगे हारगसु मथंगी महुत सिन्ननबा मी अमा माना रिकमेंड तौरमदबा प्रपोजल पिरमदबा करिगिनो आई तो अनि हारगा मयामसी डायरेक्शन लेस ता अखोय कंगाउन हल्लगा अखोय मियामसी फरंगजाइद चाहलगा थममिसी करिगिनो सु वारबा मतमसिदा अखोयना हंगनिंगिदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हानगी श्री एन बिरेना रिजाइन तौरगे हाइबा तारगदी मा ऑलरेडी हानना रिजाइन तौफम थोअबनेबा आदा होम मिनिस्टर श्री अमित शाहना कौरअगा चिंगी मफमना आई येंगसलगे तंपाकी मफमना नंगना खरा सेनारो हाइरकपा मतमदो मदुदा स्टेट अमंग नाकपा हाइबसी स्टेट सब्जेक्ट ने अखोगी इथौने नखोइनसु सेंटर ना पांगबा याबा मतेंग पांगबियो अइंगोदा फुल पावर पिबियो फुल ऑथोरिटी दो आई एक्सरसाइज तौरगा मणिपुर से शांति अमुक हंजल हलकनाबा आई कन्न होटनगे हाइदना थौना लेना गट्स लेना अदुमाइना हाइरमगा मणिपुर की क्राइसिस सिदा अखोई लैरिबा इनजस्टिस मयाम से मसिगी जस्टिस अखोई पिबिगदबने हाइरगा नखोइना अदुगुम्बा मिटयेंग येंग बतारगदी अदुगुम्बा पार्टीशन गी ओइबा डिविसिव पॉलिटिक्स तो अदुमाइना तौ तारगदी आईदी टॉलरेट तौबंगा मोय याबंगा मोय मणिपुर प्रजा मियाम गी दमकता आई लैरी आई फम थादोसु थादोकनी ना मतमदुदा महाकना याम थौना लेना अखोई मुखाइरगा आई फम थादोकनी ना तौरमगदी मतम याम चारमगदबनेबा दुकान असेंबली सेशन हयेंग द गायरबा मणिपुर की मरु ओइरबा इशू कया खनरगा मणिपुर की मराइबक लेपकदबा असिक्कि मतिक मरु ओइरबा असेंबली सेशन दु हयेंग द गायरे हायर कांदुदा हाथू इवनिंग दुदा अखोई रेजिग्नेशन तौहलगा असेंबली से नमफु द कक्थत हनगिबनेबा मसी करीनो बीजेपी की ममाई कंजननबा अमसुंग अखोई श्री एन बिरेन की ममाई कंजननबा स्टेप ने हना अखोइना लवेबा कइनो नतेबा मसी लेबाक की इरांग थोइबा मयाम से मसी सॉल्व तौगे शांति हंजल हलके हाइबगी अदुगुंबा पांडम अमदा तौगिबा रेजिग्नेशन नतेबा इकाइबा नंगदबदगी मदुदगी एवॉइड तौननबा स्केप तौननबा मसागी इज्जत कंजननबा अमसुंग बीजेपी पार्टी एस ए होल दुगी इज्जत कन्ननबा अखोई रेजिग्नेशन तौगिबनेबा
aduna masi news arena India da phonga iba pochi masi akhoi ne yamna maru oina lauri bati kari kino harakanda leibak si fazana sason tawbudune praja miyamna pami se akhoi na thagat kiba kendra gi representative mayam se masi makhoi na akhoi gi voice mayam si represent tawre harakanda akhoi leibak si sason tawba leibak ngakpi ba praja gi yai phanalaba tawbi badune ba manipur praja miyamna pami se president rule na teba manipur praja miyam na pami se ado haiba miyam gi mihut ne na satkiba mayam duna ikoi tumina laithokraga president rule oina propose tawsan gi ba haiba se karigumba news arena India na phongi ba masigi statement se Sri N Biren Singh na manipur da president rule se tha ahungi damakta propose tawkhre haiba sina karigumba chumam bataragadi in case masida question yam chaun leiba Manipur ki Sri N Biren Singh na leibak sason tawbang ngamaroi aidi ngamdre haidana mahaki weakness mahaki failure mayam do face tawbang ngamdabadagi president rule propose tawrami braba adu karigumba news arena India na phongi pawasi karigumba lale haiba taragadi honorable Sri N Biren na karigidamakta hairiba media house da hujik phawba clarification tawhandabano miyam da yam chamna ba ma poalleba akhoi gi luching bane akhoi gi leader ne leibak sigi CM ne haidana leijari ne ado mahak na leibak ngak kadabadu ngak tradana mahak na pham thado oga PR oina thamjal halamba taragadi manipur praja miyam sina mahak pu ngak pi songam moeba ngak pi roeba ado haiba potse chumme natraga lale haiba se honorable Sri N Biren na aidi adugum ba haigi balaite haibado mayek sengna thamhange or thamalloi haiba se praja miyam gi confusion se mana clarify to han bigi hai targadi news arena India gi moi gi head to da amtang clarify to holaga manipur praja miyam se dane zamam na basi amtang ko allagadi okay kanana chumino kanana lalino manungda sanari ba conspiracy si karino haibase ekoi mayek sengna khangagadi ekoi adu mayam gi apunba afaba ma oigani na sumaina khanje okay oja chief minister huji Chumibra, Lalibra, Hani Chief Minister na Fongdora Podi Warol du Makha Polani News Arena Kogi India da verified news and media website haitare masida sida phongdo matam du ta khangani huji khangdri bendana akoina chubi lale habadu it's not in our hand sigi pochima leire mana phongdorok matam du da khanga duni ta buto ko chief minister na resign tau khibasi maroina koi gi no confidence motion thangala kan behin thama phangwade ge majority se koi minority taradra haibe gi de ki bede gi sa kanjana ba haibe tare resign tau khim haibe gi pochima haina ba leire aduga koi gi Delhi da unaru ba matung du dai unaru ba marak tu dai du hek la akanda instruction amagi makha da ko ni resign tau khibagumna airport ki chat la kanda governor da resignation ko tender tau khiba in between ada sanarak kari kari wari sanaraki aduga kari karam ba warol sing bukhat ki haibe du ge achopa question it's questionable haibe du adui potu masuni ko MPCC gi makai dek su thambiri se amara maduna mahak na pham thadok pasi thadok pam thoga su matam tana thadu amagadi phagado bodu matam chada thadok khiba aduga thadok raga su mahut maring sinaba ma thanam daba sebangna chokba ko gi su ma create torapa adu itara kadi resignation tau khibasi masagi on benefit on safety haigadra asigumba kanu kharagi damakta adum haina tawgada tawkhibaini haibagi akoigi kanu ramda mideng amada thamakpa yabagi podama lai mami ni haiba wafam chu thami haitare kinda mung lakchage ado huji oja akoigi PRC lakpagi matang si masidai sida akoina mayam chana hana akoigi nganta la amga tawbuni masi design la haiba wakhalonam kak mayam sum chen basi mamang da hana lakta bi guest many factor mayam am laikre oja sangno sam phajan panbi kre from both the wedding parties ai tare tungan tungan ba PRC lakna bagi mangonda akoigi provoke tawba mayam am chu lakre aduga masi sina so maram oira kanda hujik PR thamak pasina di hena phabai matang am lai maram di kaigino hai kanda akoigi state na control to bangam drebenda hai ba form simili ji masi gi posi ma tare aduga amarom da ko jan so thambi ki bese imposing PR is the only way in which center can ngasai gi involved in a control the law and order of the state have a portion to lakram dana hujiki wenadi si lakpade kun development mayam so khara su ubo posu laikre adu hujik si gi posni hujik lai se to amarom da mayam sina high posina muk hana thanamba ya da ya ba posi hujik thamjila ko posna maram oira kanda it's not an accident is a design have a potang kule adu taragadi hana akthok hobo ya poto masi ka da bela halino have pot su praja gi kanu have tare ko mayam gi wakhalon swai gi ani sigi kanu sedi marak sedi kamain thambini yoja akoina PR thamba hanana thamamagadi phani hujik matang chai chade haidana akoina haibase
yam naina ningai oibra na aidi khanjaba karigino hadi irang laksan nanaba peace and normalcy restore taunanaba PR thamak pane haiba taragadi tasengna BJP na sincerely madugi pandamda thamba oiramba taragadi hanana thamamba yareba lan sigi irang sigi peak timing duda control tawraga peace purakna naba honabada मखोई बीजेपी पार्टी माई चोपम दाइदा सरकार सलाक सादौरे कांखोंग चाइरे लीडरशिप क्राइसिस न ज्ञान मेन ताद्रे मणिपुर की बीजेपी पार्टी मनुंगदा लीडरशिप की क्राइसिस पावर हंग्री ओइबा एमएलए मिनिस्टर मयाम से मसी फम मुनरिंगाइदा बीजेपी से नेशन वाइड ओन इकाई बनंग दौरे मणिपुर बीजेपी न मरम ओइरगा हाइरकांदा अदुगी तंजादुदा बीजेपी की फेस शेप तौननबगिदमक्ता थमकप मानबा पीआर खुथमजे असिबुनेबा कोइन हाइजे अदुगा प्यार थंबा फई और फते दु नते लैबाकी लुग्रमा सेंसिटिव इशू कया कया नैनगदब असेंबली सेशन हयेंग द गायरबा असेंबली सेशन दो नमफुदा कक्थत हल्लगा प्यार ला अनगिबसे मसी फते तौहैदे हाइबने कोइ कांग्रेस पार्टी न हाइजे मौदैजुदा करिगुंबा याम फजना खन्ना नैनरमाबा अखोइ अनौबा माइगै अमदा चलम्बसु याय अनौबा वारेप कया अमा लैबाकी अखोइ अपुनबा सक्तम अमगिदमक्ता अखोइ वारेप कया अमा लौमिनरम्बसु यायबा मदु पुनमक्तु ngasidi अखोइ फंगद्रबनेबा अदो हाना थमंगदबा पीआर दुसु हाना थमद्रे अदगी हाना ऑलरेडी रिजाइन तौरंगदबा दुसु तौद्रे हयेंग असेंबली सेशन ने हायर कांदुदा लोइना कनो तौरिसि कांग्रेस पार्टी ना नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगल्ला अब याय हाइबगी पावदु निंगफुंग ताबदगी कीबदगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना मोय यांखै मंगाना चलाइबा लैबाकसिदा कनो तौरे हारकांदा मोय 10 दो तोखरसो मोय 95 दो न कीरगा कांग्रेस की मंगादा कीरगा चेलिबा करिगिनोबा ngасai ओजा तोमचाना एंगोंदा हाबिबदा हाना बंकर थुगाइरम दबदो हुजिक बंकर थुगाइरे प्यार लापदगी अदुगी कांग्रेस न बंकर थुगाइबसी थुगाइ हनिंगद्रिरा साउरिरागा हायबा नो अकोइना हाइदे अदु नते लेबाक अमगी सरकार से इम्पावर तौसे याम वीकन ओहलोइसे स्टेट से यामन स्ट्रेंथन तौहन से हाइबने मथौना मपांगल हापगा सेंटर न स्टेट अमगी राइट मागी ऑथोरिटी मागी पावर एक्सरसाइज तौगदब एंजॉय तौगदब मयाम दो पुलअप सप्रेस तौहल्ले हारगांदा मोइना सुपनम सासोन तौबगी मओंगदा सेंटर न तौबदो मदो स्टेट सिगी मणिपुरी प्रजा अमोइना अखोइ नुआइते कांग्रेस पार्टी न पॉलिटिकल पार्टी अमोइना अखोइ मदु पामदे बीजेपी न लैबाक सि पांजबो ओरगसु बीजेपी न मतिंग थोकना लैबाक सासोन तौ सेंटर ना अदुमाइना तौहनगनो हाइबदुनेबा अखोइना हाइदे प्यार अदुगी अदागी नतेबा बंकर थुगाइबा ngамदबदो अखोइना हाइदे बीजेपी सरकार दुना करिगी ngамदबनो ngамमो याद्रा हाइबने ngамगदबने हाइबने अदुगी गट्स अदुगी थौना अदु करिगी लैतबनो हाइना लैहनिंगबगी हाइबने बखोइना हाइबदे मदो कांग्रेस ना श्री बीरेन याम कीबा माले हाय ओजा तोमचाना कीबा जारा कयाम कीबा जानो मंगदबा होय कनो तौरमदो माले न ओजा तोमचाना ngасai हाइबिएबा नो अखोइदि श्री बीरेन कीबगी नते बीजेपी अमसुंग श्री बीरेन ने मयाम जे कीरगा चेलिबा मयाम जे ngasi लैदना मखुन चंगगा लोटख्रि मयाम जे लैबाक प्रजा मियाम कीबा कांग्रेस पार्टी कीबदै नेबा चटख्रि मयाम से करिगिनो आई तेंतकना एग्जांपल अमा पिजगे दिल्ली दा लिकर स्कीम गिने हाइदना अखोइ चेन्नई नत्रगा चेन्नदे तौदना श्री अरविंद केजरीवाल से अखोइ लिकर स्कीम गी अदुगी केस तुदा मासे अखोइ मियाम न थाजदे तौनबदगी अखोइ मा कैदौगी फ्लोर टेस्ट तौगी मियाम ना इंगोंदा अदुगुम चार्ज हम तौरबनेना आई थाजबना कनानो आई याबना कनानो आई पामदबना कनानो फरे मयाम गी अपाम पामद चिंगनब पुनमक्तु कोकननबगिदमक्ता हाइदना फ्लोर टेस्ट तौगी अरविंद केजरीवाल ना अदुम माइ पाकी अदुबु केस मखाताना अदुम चथरकपदगी मागी मथक्ता चार्ज एलिगेशन मयाम तौसलाअमनेना मदु फरे हाइदना माकना रिजाइन तौहिबा मियाम गिदमक्ता खल्लगा रिजाइन तौब मतमदुदा मणिपुर गा याम तोंगालिसी दिल्ली न कइनो हरकांदा अतिसी हाइदना सीएम अमा माना मथंगी खलम्मेबा मा रिजाइन तौरेना कोक आई रिजाइन तौरेना अखोइ कोक चटखिबा याबना कुसिरासी याबा नते लेबा अमगिल बुचिंगबा मनबो इंडिविजुअल पर्सन अमा लैकाइदा कइनो तौबसु नतना स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर नबो आई रिजाइन तौरेना कोक चटखि याब्रो मादुगी कॉन्सिक्वेंसेस आउटकम्स मयाम दो येंगम दबिदा अदुगी अंक दो कैलकुलेट तौरम दबिदा
visionless leader amagi mawong matau natraba adudo kaidobagi adu tawramaga chakhrinoba mathangi ai oidramnena mi khu kanam to ohelaroi na mana PR invite tawsalammiraba akoi masi hainingeba ado itagadi mahakna leader ama phajana khalamme haraga propose tawramaga makoina khanbirakpor khanbiraktaba amane aigi maikaidagidi praja miyamna ai penbidrabanina ai pham thadokjarage praja miyamna bu pengani hairagadi ado mathangi leibaksi luchingnanaba ai miyoi amadi ai propose tawramme makoina yarakpo yaraktabuduna another story amane aduna nungdang du oisu khudak tu da koi leader ama khalle harakanda assembly do makha adum continue tawramba yaba potneba adu tawhalamdaba karigino ba nampu da kaino tawhallaga constitutional crisis sulaitana constitutional crisis leiba malhallaga moina PR thamjalise adagi ojatom chana ningjang biragadi mamang da kari haibigi haba matamda mamangi isamaka phaminaba TV discussion program da kari haigi Congress party na Manipur da PR la aningi si kari gino PR la anba yam pamba male na aingonda direct hangbigi bane PR la na ba Congress party na Manipur gi asuk waraba tanza sida PR la na ba Congress party na silli ji kari gino PR la pa yam pami si kari gino haidana hangi bane ba adu ngasi di ojatom chana amuka adugi contradiction oiba moong da kari haibire PR lakpada su am sauri si kari gino lan loisan haningdaba male makoi gi khudong chaba mayam do manghi gani haibagi tapna lan si sum continue to halaga leheningba male haibado madumaina di haihaning de bai akoina haining badi karino sikmai lan thokpa ngamdaba Manipur gi chief minister sibu mangon da kari gi kanana no maki doise asida Bishenpur Moirang dei hena chatpasu ngamdraba sigi leader sigi MLA minister mayam sigi party sibu kaidobai no baki doise palen dei khongkap ama hendok pangamdaba asigumba political party adagi makhogi lusing basing sibu Congress party na kaidobai ki doriba kai danoba koina moi ki dorise Sri Okrami Bobi na kari haigi hawjiki matamda phamgi damakta khallaga laiga do boi saruk pudi sigi bana saruk chama hena phai na haigi bana tro Sri K. Ranjit na kari haigi Honorable MLA Sri K. Ranjit na kari haigi matam duda Sri Biren oina pok tu saruk pudi mathang mapok haibasina asyengba kari gumbada lairamba taragadi mapok khudingda ai mi oina pokcharoige Sri Biren oina pokado saruk haise Biren ki bairaba Sri Biren ki bairaba asigumba mayam se akoina aigi si clarification ne ko jatom chana aingona ngasai allegation mayam tawgibadugi Congress party da ado haiba mayam se akoina haise hujik PR thamba matang chai or chade PR thamgadaba nati haise hoi masing sudadana BJP sina minority tadana yadre hairaba oiragabudi phare thammasanoba akta masing si suna hendok pathokna leire harakanda still hujik so moi claim toba yaina moi masen myam gi damuk da khan taragadi PR leirakanda tawriba mayam se popular government amana su tawba yaeba democracy chatpa laibak amada democratic country India gumba amada PR se kanana su pamna deba aikoi mamang de dum haigi buduneba ojatom chana haiba amaso ai sengdokhi geba khulai phagat pagi huji arms illegal arms mayam si surrender tawhan bagira PR la aba matungda peace lakna bagi damakta khulai phagat bagira khulai surrender tawhan bagira Congress na PR pamdri se haido aikoi di since day 1 dagi hauraga Congress party na kari haraga la auraga laki both side ta ching amasung tamda leiriba illegal arms wai chairaga mitta change tawraga leiriba illegal arm mayam se nakal ani maktagi pulap disarm taw na akoidi hairaga lakpaneba santi la ange hai taraga di both side ta leiriba illegal arms mayam se disarm taw na akoi Congress party na sum hair lakhi baneba adugo hujikna akoida ojatom chana kari haibi arm surrender tawbusi pamda bagira haiba nate si yadeba ada si kano tawdeba adai ngasai kuki taradu noida changlaga changjara ani noi masen semge semoga haibado sumba si highway baneba lebaki supluraba apaba miyam gi kanagadaba khana naina bam platform sidaida akoina adugi adumba amta leiteba akoina haijari di akoi manga khatane akoina kaidong da su sarkar su semba su ngamoidaba se akoida kibigano haiba in haidi akoina haijari badi popular government ama semna ba tawbiyo BJP gi matik chaba leader ama puthokpiyo aduga CM noi kanana oigadabano amana hekta oibiyo aduga tangdu leitaba yamna mating leiba sarkar ama palak pangam nana ba Manipur da nakhoi gi BJP sarkar do am hanjara aga irenjana panjau leibak miyam gi leader oina seba tawbiyo aikoi su angamba mating du pangjagi na haibane ba koina haibade adu
सिदैदा मयाम अदगी न्यूज़ इरिना इंडिया दा हाइबदुदा अदोमदा अखोय क्या चंगझनिंगदे गा हाय कइदोबै चंगझनिंगोयदोयबा कांग्रेस की मरमदा ट्विटर दा नत्रगा फेसबुक दा पोस्ट अमा थागलपो ओयो मणिपुर की मीडिया हाउस चैनल खुदिंगमक्ता निमित कया नो डिस्कस तौनगिबा मयाम दो ओके ओजा कांग्रेस की लीडर ना अदु हाइग्रे कांग्रेस की मरमदा अदु हाइग्रे लेबाक थुगाइबा पामबगा हाइगेबा हुजिकी पीआर थंबगी दु श्री बिरेन ना था अहुंगी पीआर इंपोज तौननाबा प्रपोज तौग्रे हाइबसिबो सिबु कइदोबै क्वेश्चन तौलोइदोइबा तराय तराय ना को पोकदराबा मथंगी राउंड अमु लाक्चगे रबियो रबियो अखोइना हुजिक हाइनिंगिसे फरे पीआर दो ला ओइदबदा नमफुदा लानख्रे बीजेपी की ड्रामा से येंगो मोइन तौरी म्याम से येंगोबा सी अखोइदी याम हाइनिंगदेदा हाइदी याम हुन्नबसे मीना तानिंगद्रबने हुजिकसे कांग्रेस बीजेपी वो ए खारे पेले नो एनी लाउनरा अनो लाइबाक सुक याम वानरा कांजिदा हाइबा मतमनिनाने अदो अखोइ हुन्म नते मोइगी रियलिटी असेंगबदो हाइदबा यादबा असेंगबदो खक हाइजबदा हुन्बा दुम ताख्रेबा कइगिनो हाइदि मोइगी असोइबसि यामनगिबसिदा अदुना हुजिक नेशनल हाईवे हांगदोकनी हाइरे येंगसे कनानो चत्तोइसे नेशनल हाईवे सिदा चटसेबा हुजिक कनानो चत्तोइसे अमता एग्जांपल ओइना बीजेपी की लीडर म्याम सि परेंग लेंगा चटलकांदने अखोइदा कयिम तौरक्त्रेना हारकांदने प्रजा म्याम अमु चटकेबा मोय हान अमतंग चटपियो सिदा आर्मी सिक्योरिटी फोर्स खरा चटपा यारगा अदगी मैतै नतबा अतोपा कम्युनिटी म्याम सिना चटपा यारकांदा नेशनल हाईवे चटपा यारेगा हाइबदी यारोय यारोयबा अखोई मैतै से कुकी नसो मैतै मफम चटपा याहनगदबा मैतै नसो कुकी की ओइगेरा करी ओइगेरा आर्टिकल 19(1) से सी एक्सरसाइज तौहनगदबा कइदोबै नोबा अखोइना चटनिंगबा मफमदा अखोइ कइदोबै फ्री मूवमेंट याद्रिसे इसाना इसागी लमदा अखोइसे अखोइ बंदी ओइ लैसे करिगिनोबा रिफ्यूजी दौना अखोइसे कैंपस अमै मनुंगदा पुलप कन्फाइन तौर लेहलिसे करिगिनोबा सिबु याब्राबा अखोइना हाइबदी सी मयाम सी तौहनगनो अथुबा मतमदा पीस एंड नॉर्मल सी रेस्टोर तौहलो मियाम सी याम वानरे बीजेपी ना लान गी नमादा चाही अनि सिदसु डेवलपमेंट की पैसा पुनमक कदाइदा चटखरमनो खंगदे मसिसु कोना वारी याम नुंगाइरकिदोइने हुजिक डेवलपमेंट जेरो ने बीजेपी ना तौरी म्याम सी यंगो हुजिक नहा म्याम गावहलगा मांगहलगा थम्मिबा म्याम यंगो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पोचै तांगबगी अत्या पंग वांगिबा ममल की समस्या म्याम अदगी नहा म्याम की पुंसी खंगावनरगा मांगिबा म्याम से ngasi yengo tawri myam se si myam se laibak irang leibani हाइबदी एनी टॉपिक अमा पुखलगा खना नैनबा मतमदा यामना रिलेवेंट ओइदबा टॉपिक तौना खनरेबा हुजिकति लान से लोइसलगा शांति हंजलकपसिना फर्स्ट प्रायोरिटी ने सिदा एम्फेसिस पिगदबने हाइना मियाम पुनमक से इंटायर पॉपुलेशन मणिपुर से मसी सपोर्ट तौरे हायरगा सुमाइना सरकार सिदा अखोइना सपोर्ट तौसलगा चटली गाइसिदा डेवलपमेंट गी नत्रगा लेबाक सिगी ओइरिबा फिबम दे अखोइ करिमता उद्रबनेबा सिगी मतंगदा करिमता वारी सानद्रबनेबा अखोइसे येंगो हुजिक मीजिंग कयाम वानै खंगदे मोई खरा नुंगाइरम बैदिको मी याम वानारे बहुजिकसे याम वानारे अयुक्की नुंदांगी चरा हेंदे अयुक्की नुंदांगी चाक चरा ममबुदी अखोइ टेक्ता काइदना चारी हाइबगी अदुगी मवंगदुदा हिंगबा इमुंग पाक्तंगना मी म्याम अम यावरेबा अदु सिगुंबसी अमता उबा नत्रे लंबी थोंगी उबा नत्रे पब्लिक वेलफेयर की खनबा नत्रे हुजिक तौरी म्याम सी येंगो सी पुनमकसे सिन कुपसलगा बीजेपी ना चाही अनि सि मियाम जि ngौरगा वाहलगा थम्बनेबा अदुना अखोइना हाइबदि थौना लेबा यामना पावरफुल ओइबा यामना कैपेबल ओइबा यामना विजनरी लीडर अमना बीजेपी के लीडर ओइबिरे हायरकांदा मणिपुर से अमुक कहना नुंसी चानना तंगदु लेताना अमत ओइना अखोइ लेमिननबा ngamnaba मखोइगी बीजेपी की ओइबा यामना स्ट्रांग ओइबा गवर्नमेंट अमा सेमे हायरकांदा अथुबा मतमदा मखोइगी पावर दो एक्सरसाइज तौ अदुगा लान से लोइसलो मियाम वाबना खम थेंगनरे हाइबने अखोइना हाइजरिसे ओके थैंक यू सो मच